Waikaha Kabungo Nyamtanga noreba ngo byinji omukwetebekanisiza omukoro gwo kutungisha isakaramento rya Odin izo rya nyencyakare byahwire kwaya ya diocese nayo twashanga ryo mu mahisa nyungu barukwetegurira omukoro gwo abadikoni 8 nibo baratungisha obusaserodoti kandi abaseminari 16 nibo baratungisha idara ry'obudikoni. Nitwetebekanisa nyencyakare okutungisa abasigazi amadara g'obusaserodoti omuri abo nimwo twine abasigazi 8 ahari 10 abarije kuba batungisibwa umwuga w'obusaserodoti ubwa hati n'abadikoni rero abandi babiro muri bo bija kuba batungisibwa umukozi kwa mwenda owabo mushanga kandi abandi bari kuza kuba batunga umwuga w'obudikoni hata bari abaseminariyo bo ni 16 groups zone zibiri niziruga omaparishi ga diocese agatarukushana kandi ntwenda kukurisya abazeire hamwe n'amaparishi agatuzarire abayakona aba n'abaseminariyo. Father Charles Mutabaruka yashoborera makuru gisakaramento eri urubwisakaramento rya Ordin no mukereziya ni bukuru munonga ko kutwakigamba habo ko Yesu Kristo yaryo mu nsomo ubuyabire natambura mu namaguru yagenda yagaruko wishe yatemba mu iguru abatende kwa bamureba kuyahereza ati yaheza kurugaho yeja yagaruka kutura n'abantu umuringo gw'umutano n'umuringo gw'amasakaramento. Rero mu masakaramento agogona harimo isakaramento rukuru area Eucharistia. Rero area Eucharistia naryo rigendana na Ordini aboko waza kutunga Eucharistia no yitago musaserodoti oraze okujebembera naro kureba ngo yaba nabatekateka kutunga abantu bari kurenga 500 aha mukorogu kandi uguza kwebembera wishabarisa witware ryambarra His Grace Lambert Beinomsha gasha kwa Aiden Bataringaya.